Gavumenti obw'erukora biro Ministry y'obuhingi heriza abahingi b'omwana barikwingana 311 za fertilizer za gumboots hamwe n'embazi y'okubinga oburwaire omu misiri y'omwana nk'omuringo gumwe gw'okubaasa kutunguura omutindo gw'omwana. Government program eyambere abahingi boona kiri country wide kiri Shema yonka n'ahandi omu district zoona kirimu konka abanyashema nabo this time baganyirwemu munonga akuba almost nagabire group 8 nisima government ya Museveni ejyiturumu abo kutereza ebintu ebi nkitwa abahingi bamutwatunga ebintu ebi abwe sentezi ezitwa confirming ngere mutaro 20 bakatereza ebintu by'emitwaro 91 mazima kakuta Museveni ohangare obeho. Abahingi basimire government bitu bagambira uko cyanda kiriyo ncubanyangaraza tiza mu cyanda kitwata agatene ko kukigira cyo takuza kuteja bakatwira irrigation bakwira irrigation ofuye na mizi ofuye otagine uteka gumisereza ko ngo umwani wagucendeze byana tubyagira guta tugwagira biraka bingi abo cyari kabura kuja kora byaje baza kugitamu enjura yamara kugwa hakuba hatobwire bwo mshana wagitamu netumuka ebora kukora so no ine kugitamu mbwire bw'enjura kugira ngo gitempo ekore. Abatungire bikorese bikora bero mu association zabo borekera amashemererwa hari President Yoweri Museveni arabira mu kitongore cyo kubakwatiraho supportinga kathereza fertilizer kathereze mu bazo kufuhira kathereza na buti zo kukozesa maxima government ya NRM kureba ngo nayijikira umuntu wenyuma isima government abo kutereza fertilizer abo ko mwana gwitwirwa kumpira uraza gutwara uragitwareje bakatana mbazi bakatana gutsi naza kugitera nyensi yana tugaka sente kirireyo okwezo kucara akuna abanyine amakuru agashaka Sheikh Abdulatif.